Učenje čitanja u online školi Čitaj za 5 prolazi kroz nekoliko faza. U prvoj fazi dete ima u rukama Raspiši prste, raspleti jezik vežbanke 1 i 2, kroz koje vežba žvrljanje, bojenje i raspričavanje kroz pričanje priča o stvarima i životinjama koje boji i žvrlja. Sledeći nivo je glavni kurs učenja čitanja. Dete prolazi kurs sa nebo-plavom i žutom knjigom. Nebo-plava knjiga mu pomaže da savlada glasove. U njoj takođe crta, docrtava, boji docrtano i svoju novonastalu priču. Priča odrasloj osobi koja radi sa njim. Zatim prelazi na žutu knjigu sa kojom uči slova, uči pravilnu tehniku čitanja, nastavlja sa finom grafomotorikom i vizualizacijom priča kroz crtanje pročitane priče. Sledeća faza jeste faza vežbanja čitanja s razumevanjem. U njoj dete koristi plavu i crvenu knjigu. Plava knjiga mu služi za vežbanje čitanja, učenje prepričavanja, vizualizaciju priča i nastavljanje započetih priča, a crvena knjiga mu koristi za dalje usavršavanje čitanja, vežbanje prepričavanja, vizualizaciju priča i postavljanje pitanja. Pored toga, za vežbanje čitanja pripremili smo i društveno-edukativnu igru uz koju dete, osim što vežba čitanje, vežba smišljanje rečenica, smišljanje priča, a mogu se dodati i vežbe za sabiranje i oduzimanje ukoliko to detetu predstavlja problem i nije automatizovalo sabiranje i oduzimanje do 20. Roditelji čija deca nisu polaznici online škole Čitaj za 5, knjige mogu poručiti i društveno-edukativnu igru za rad kod kuće. Telefon vidite 06370 5323, možete preko našeg sajta čitajza5.com, kao i preko svih društvenih mreža. Na svim mrežama smo Čitaj za 5. Za besplatne sadržaje zapratite YouTube kanal Čitaj za 5.